اگر از نکرد با ما من ایش و آزار گلی بندست ندزانی. شەڤبوهێرکە کە ویژەیی ژێرناوێ جزیری و ئەڤینا خودایی لە باژارێ قامشلۆ یê Rojavayê Kurdistanê hate li darxistin. Şevbûhêrk ji aliyê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya û Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamavanên Kurd li Sûriyê hate li darxistin û ji aliyê nivîskar Abduselam Darî ve hate pêşkêşkirin. Darî di şevbûhêrkê de li ser jiyan û felsefeya helbestvanê Kurd melayê cizîrî axivî û got. Cizîrî kêşe ji Erebî û Farsî birne bû nava helbesta Kurdî û ew wek bavê helbesta Kurdî binav kir. ملای جزیری باوی هلبستا کردی جبر وی اوی کشین هلبستین عربی و فارسی درواسی هلبستا کردی کرد و بری کردا دا هلبستا کردی دما کگوت گرلولو منثوری جنازمیت و دخوازی ورشعر ملیبین تبی شیرازی چه حاجه به هزه ملای جزیری داکت میدان هلبستی و هلبستا کردی بایر همه سر شوپاوی هلبست رست به جبر بیه که ام جید خوازن ام ایرو سر عشق خدایی لجم جزیری بسکنن داکو ام قالي خو بيفد المناسكرين في عشق خدایی لجم جزیری دچه آستیدم. شەڤبوهێرک bi amadebûna hejmarek ji rewşenbîr, wê cevan, helbestvan, siyasetmedar, nûnerên civaka sivîl û hezkir û çûpînerên çand û zimanê Kurdî bi rêv ve çû. Vê semînerê de hejmareke baş ji nivîskar û hezkerên cezîrî beşdar bû. Her wiha nivîskar Selam jî fireh li ser vê babetê axivî dê helbestên cezîrî de û beramberî di navbera evînê de û evîna xwedayî de dê helbestên cezîrî. ندبوم هوالبندی Di çalakiyê de hejmarek ji helbestên melayê cizîrî jî ji aliyê amedebûyan ve hatin xwendin. تیخان آبی نخر جنگی و رسنتی خطر